Thirikari nkatho na nchone ni untuba kwithirwo gwatanirite na bautwekire Nteto cheru themwe na rwa iri tariki 10. Minista wa urimi Peter Munya kumeneria yukuria ngavana Kiraito na kuria thirikari guchunkuna wejani bwa tenda cha kaunti ya Meru. Atongeria ba North Imenti gwetikaniria North Imenti eganwe sub county ijire irani ward ijire kwa ithatu. Yuku akoro barabare mubango ne jwa thirikari jwa kwa mukira mbecha gutariria kinyamara kiraba gukurukira kuona mbecha iji. Tugakuretera gichunche kia biere kia rugono rwa mwanya kuinyirwa kwa murimi. Ni Jacinta Kagweria na nimbeta kwa Maureen Kinya na Nteto chetu chirambiria thaiji yukuria ngavana Kiraito Murungi beyond politics Nairobi wamuthia kurita uge bwawe urakagitene gaka ni minister kuria Kinya rwangirwa EACC nyume Peter Munya na gavana Kiraito Murungi we ngwa ingwiri kwaritete Meru aremeru ingwe muntu are mwe lakini kuthama kaunti ariria mantu yantu ni Munya kithombera ompea na record yekwa ni antu anture mwange bare tribalists lela kungi baile anture we ugite minister Peter Munya kagi na reti de thirikari account even jets ngoya watu onge untu kara imuro ingwe ura na remuru ingwe county ketha kwenda kwa mwandiki journalist wa kuandika mauku na kuanalyze newe nguyu akarite utwina thina nwe akiendelea na kuthuri kuthokirwa wathani wa thirikari account Meru Munya na naite Andre's record yewe corruption na Kinya involvement ya family yewe kitenda cha Meru mwana we na record kuonania uyu muntu bwiri kurwa maibo andikaira mauku ebona kibura athomere buraitite ukethera no ambiritie the lowest you can sink involving your own family and your own children and your own wife kire manto atenda cha county direct. What else do we need to talk about him? Reporter Nteto TV kumaja kingina next boke Nairobi mbita Boniface Mongera. Atongeria bagisigo bunge kia North Imenti bario MCs Boba Tano na DCC muthenya jwanarua ni bachemanite na gwetikaniria gisigo kiu kiganwe maita zaire na gutwika sub county ijire. Atongeria ba amwe na karibara bagukari kuba ugete kuganwe ward cha municipality ntima East na West. Batongere tune DCC wa North Imenti mene na moroto jwa kugita North Imenti kiri sub county ijiri arabetikanirie ward Nyaki East na Nyaki West chiunde sub East. As leaders we have agreed that we have proposed to create an administrative unit called Imenti East sub-county that will be carved from Imenti North, and the headquarters we have agreed to be at Dura ACC's headquarters. Na akariba what will be now Imenti East batikaniria dikwata kethroa Dura au Kemutari. Arana ni borite thirikari yumbe gwita na mpui gutira sub county njeru ikumba wikira maguna ya thirikari ginya gutethire gwaka kwendi kote njeru ira na ndi uterwa Dura. As we are going to do the minutes and forward to the relevant office, which of course will follow the right channel up to Nairobi, then from there we are here to wait for the approval and gazettement. Na menetito kwenda chikangwe kenda batu sub county yetu ya gazetted na tu gwetekaniria etwa Imenti East. Ninyoka ya kwithirwa kwina thina kwinenge gweto Imenti East yetu tu gwetikiria eto Nyaki. We are equal. Kwa winya ke distribution of resources kotethira kwina differences nene mono ala kumba kuleta ene conference. Baugite onto bubu bukatethire mono kire manto jege witi na mbere na Kinya wandikani bangugi. Nande tuli ulia thirikari ni tange na mpwe gazeti manto jaja na ya gazeti aleke ku gazeti kule na barabara iria chigwatithanagia kuma Kithoka Mwanka kwa Ng'ombe betange na mpwe kenda tomba kwithira headquarters yetu ara twetikaniria ntuku ya Narua
na touge kethro toka raise kiuriaza kiri muchemanio zuzu ageta na aria ome kureta siasa inge kuga tutikurikenie pato kurikania na tugwitikaniria ndikuota na ari kethro ire na tougaza Kirementi North ikethro within dikanirio gwetsi kombuke pale musemano juju tukugita chia sub county jiri ame ayi tukuona twinde ora benderete na mantu za gukuchania batu ethira tugwitikaniria rieto riri itutuka represerve tukuona kwina issues na South Imenti area district igambiri kiripotera Weru TV Mbetabuthuri Muriuki Itangu gena witho pate kumenyithia akari kiri gikaro gya kujukia maoni ja mwingi ntereu akari babari wa kinya batereri kwethirwa kwina gikaro ta kiu kirabatere kwethirwa gikithithika na ria kamiti ya kigina iguchemanite na akari kujukia maoni jao Samugeshima na Nteto eji Babana kariba muchi wa chuka barabara na Modhoro nyuma ya gikaro kia MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi kuruthana witho rwaria rurarora batiri kwigwa rwira rwa mwingi ba ntere chechuka rukonie bill ya mantu makigina na barabara. Akariba babariuga kamite cha kigina na barabara itatangachira mwingi mantu marwaria ruru kenda baibumeria kweja na uge bwago. Lewu nto maketie kankwe gusa na rumashu munde kwa na public participation na kuma yani kuma ntuko ni shonda gote ontombe gwito gitangaswa kana kiarirwa lewu nkauri atele mauntu mo marathiite kwa rwale marathiite kwa rirwa mama na inchu akawainda kana ni MCS marathiite kwa ria ni tukurigwa ni ma utubi ire ke ni ma mathomere banjenti ne kenda megua mbaitha inyanya matareria mbaitha itano mama thie nabo matemonire ende bariuga kamite ino iretumira anto bakai baraba gwitite rwaria niruru wikira kirore manto makwegu na bongwa ukegwa makwenda atugwa mauntu katu kubanga banga mauntu metu Tharaka Nithi county marabati matwire na mere kila mtu antu ni mathurire muno gukuchuka tauni na nkinya maugo acha kwithirwa matika omba kunenkanagira ripoti yembega ni mekare matithomerete antu Tharaka Nithi no ntumo ni monania ni kwibitha makugitate makwibitha afa maugete ni thainya mo machonaga obisi thaa ciiri nyonge ke bareria nthie na bo thainya nkithira mauntu ni mathirire riu ni yake matangachaga na gutekio twithagira wetha guntu tachuka muthenya nu nzenga tuwa guchambua kukuchuka kaga chambua kuchuka cio kiathie muthambe bariuga MCA baba batora kuruthandwaria ino na mpwempwe na gutirire baro banenkerwa maratasi makobonia imbieke public participation tutanona nkinya tutanathoma fomu inu tumenya one bu county bangite tuwathole wananchi tuone tugwetekaniria nabu kana tutetekaniria nabu gukure na obatu bo guchonko na bainge ba MCA bagikaro giku tunenkagirwa ite tukanenkerwa ite ina na muno lakini gugatuika ite ino ite gututethia tukanenkerwa finance taligwa tukalingani wonde tukanenkerwa finance chair all on the campaign kwetu tukati kweli balabala ira thondekirwe ciale mwa lakini itigete ciakarita migunda 2022 kinya ingi ma MCA mama twaka tukauga wembe ni ule tontu nukona na mbimbi ni mabeto kile ne tetethagia mwananchi wa kawaida tutasema wembe ni ule MCS wote waende nyuma ndio wenye wafanyi kazi ende akariba babariuria MCA bago batie okurukagia ndwaria taino na gwitho bakiuga ibo babatiri korua barute guge bwago kuringana na katiba kenda bauga aramwegwa obamuntirite nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Geshima. Mubunge wa Imenti Central Kiribangushine ni amenerete MCA wa Buthuguchia gatigati Ayubundi akiuga ni atezanirie ngugi chiawe na kumutigira chionde. Mubunge ujo ariuga ngerekano njira MCA ujo abatere kwithirwa akithondeka na mbecha chia Wardford na atezanirie na niwe utigirichio. Kirima ariuria akariba kumweberia murigo jo na guchwa mtungi uria ukamunyiria murigo jo. Murethi Gregory katumenyithie. Ni mujumbe wa Imenti Central Kiribangushine uria ugite mwankari ubona bubo gutakwo murema gukamata murigo jo MC wa Central na mutongira baraka imbunge ni amira Ibubundi akiuga niwe withiritwe akithondeka barabara nyingi cia wandiji ira ciagirite kwithira njarene cia thirikari ya county na murigo jo MCA kangwita ngo MCA ne kandi yesaraifu kinya bana ku atoromba kura kara kwire keba leo na itengo yawe no MCA na yo mujumbe na MCA mbio kabo taringete kura na nde gweta TV ne kwaria na kuya guritango genereko bwa muringerete kura i TV na kanengo yonthe ground the
Wachu ndai safa. Weta barabara kiregara kuuma mutago. Mwanga tabata ibone ndidetie. Ne MCA gate MCA. Aya uma tabata eta na kianjogu. Witie mwanga nara rwanderi. Weta mutago. Ne MCA gate MCA. Amberi ya mutago. Weta mwanga nkuene. Wena me mwanga kagoma ne MCA gate MCA. Akuma kianjogu. Utonyera mwanga nara mwathene. Kumera tabata kuja kuthiuruka uyo ne MCA. You people. Why should I carry around of other people and they are there? Tiga nyo mpunithia mugongo. Onkamatithia merigo ya ntubange. Na nkurukikire mangushini ya muri ya ibubundi urorikite gutumira. Ega tuwe kokonenkerwa kombe okamatage ya kulema. Mutongi okomba. Chokeria niki ule keu. Leo gutoromba mutongi ne kombe no nenkeriki athithi ate. Aiwesekani. Na nyoro gwete mugongo jwa weterete muchwera kura. Kage tochwa kura kina ntubange ikire babwe. Na ndola ekethra na ndende ate mwatha kuria gwita ngo ekethra wate goita Arite chacha cukuru agatauga bore mari akarugura muranja wa kirasi cukuru eje aria ugite kithomo ne kiombete gukira bonene centrement aria kwa mianka ithato ina mithiru ya gwatirite kanya ka muthia Meru no inde konande kire mpumi cia kigero kia mwanka muthiru irari namba 3 nyuma ya Southiment na Northiment cukuru yetu ya gitauga bonding ipo contributed mwanka twethra twe namba 3 ndene ya county ya Meru watwita kuma ndoni ne cia namba 9 bwatukinya namba 3 tuturomba gukiria ratanya mitatara ya kithomo na ntumirite gwitania orira raumira kurita ntumiri na nkuruki gutegera wagia barimu bakongana macukuru ndakuromba ora tugwita CS wa education magoa please not go to confuse na kwaria different policies now and then manto jana babetu ne thaire abangite jare kwenda tuthithia etha imieri 6 kana mwaka jumwe yaga twira January tukamenya December kinyano yo tukwathithia ate lakini gutweka magoa na aru akiumara ariuga bo yarojo akauga bo ya ukauga bo yes causing confusion yes system wetu eneo njero ya education and it is one of the best system chukuru oreda enarimu bana arimu batano ndo complain kwa TSC ndo complain kinyambunge no te arimu tukuleterwa bangani neke na inyaba atwe we are Kenyans like any other Kenyan na ito kureogoti jabangi kuma gatauga primary wandini ya Centrement Centro nkiripotera Nteto Shawero betamuri Gregory Nteri imwe cia buri ciithagirwa na umubu nene indi nyuma ya kwija kwa thirikari cia matura untu bubu ibugarukite na gwitwikithia imwe cia nteri iria ciumaga bia kuria bunene imwe cia nteri ni rwirirwa riera na aria nyuma ya gukuthurwa ithima antu nteri ni bambiritie kurima matunguru nyanya na mpuka ingi ni guntu kuri na muthetu jomonoru na kwija kwa roje bo kwaringa njeki urimi bo amona kwithirwa arimi bariketha maketha jama ingi okimera gikauma thoko kiribo ni gintu gikuba ya kiri ni untu ba matunguru na kinyanyanya kuma nthigurune cia ome ya Kenya na mpithukiro ya manginyo kuringana na bo thirikari itebatere gwetikiria matunguru na nyanya kuma ome gutonya Kenya giki ni gichunje kia biiri kia rugono rwa mwanya kuinyirwa kwa murimi Silas Mugambi urane murimi wa matunguru ni akuinyeria roje rukeja kongana murimi no arime eka nyingi na anto bakona nguge miundene ngete challenge nyingi sana mara roje rute kongana mara tuketha mtu rakwenda kulimenya eke mwa nuchu ende no roje rute kongana tukarema mtu eke mwe na eke mwe ne kurungamira antu ontuko ne kurungamira antu banana na ndoka ya kuthia roje arukuthia ruingei patwe kinya ntu babethe na mbi betha bakiona ngugi ntu eno kora mudaya jo na eto na ro tukwendia nukona kwina ntu nguruki antu osiste na muntu na kuona gintu gya kwitha kya kuria aria kurauma togi twirima tuketha thoko ithukire tukaga mbeca kwina mwanki imatongoro yange ya kuma nthiguru cia ome cia Tanzania yake ya China kitongoro gyetu kya Kenya kikaga ngugi wetheja kimana nara ne agui na ndago chendera Tanzania mbeca ciao ni nkai cietu na tuturendera times 4 nundu ndawera tukure Tanzania chiringi ngiri etoro fanderi Tanzania bagura magana jana Shaban Muthe uria ni mubiashara wa matunguru ni agutariria uria thoko yunganaga
Kajotegera gitunguru ya kiojo. Hii ndiguru ya muthanga. Quality yake ni ya familia na Tanzania. Ndiguru kuringana urekari. Kwiro matunguru ja urana yo ja kagironya ndiguru ingi ya Uganda, Tanzania, our neighboring countries. Endekire murimi bobo ni kumuinyiria. Nondorea kwa ingi tuendeje tongoro negana. O kilo tuendeje kilo negana. Paikore kurekerua. Na ina etogoro kirume shilingi 25. Ngirendi tu ekoma shilingi 10. Na ino komea batu tokere ko balance mbeje ugenda tomba kuita ngona chongo ge ikarema. Thoko is supply and demand. Meaning ira gitunguru kenyi na juju kienda gwa goro na muno. Ndio kenyi kingi gonto konge, ndio kenyi gonto konge gitunguru kendwa goro. Eno kone tongo ya gende mete. Ngeretia muno ni achara yako akingachokia nchokio kaire mundene. Na ndo bakuona mbecha ndo bakulima jadatu ngona rimwe. Na ndo kumenya kinyana bongo nya kuthomithia withomithia chinda. Nontura ndo ryo goita mbecha ndeje. Oikenderea. Na ndo gatora kubira amwe. Tuikaya na onura gitungu kia nari mokitha kina goro. Kira kitha kina raisi. Nontu ya neighboring countries cost of production kiri murimi yethere nthiguru muno. So input ira cheka rwa kenda murimi aita production njaga. Nara gwetwa tutaxa mo ni muntu to compete na ndiguru ingi tukethera batwe tutikombo chinda na ndiguru ingi. Kuringana na Silas kinya ataramu baugima batekinyaga myundene ya arimi kubanenkera mataro kenda bona urimi buri na umithio. Kwa tuka nyanto bankirikacha bobo ngo nya kwina mirimo ere utubangikia mundene na kwina itwita maiti kwina mbi anto bankirikacha utubo tuonaga mundene nya baturiongirite aja tuitangwe na akiri etora muntu agwitata na ngwete kyanto bankirikacha ibandiki ende muntu tuone nyomwe ukuja gutonera atwira yeye thina imbi. Ntuku ya rojo mutaramu wa ndawa na manginyo akaritana murimi uria omba gutungatira kimera kiawe kiri gicunchi kia bithatu na kia muthia kia rugono rwa mwanya kuinyirwa kwa murimi. Ni kuma kiri rugono rune utukona kanya ga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto Nkuruki. Kadhu. Yes. Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtujonda kurete tukani na arakaja. Jojo na kinyama no. Ai. Lakini okama. Tuwakuletera mtu kwa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu. He, juna mwaka vitamins na minerals. Andi ndeborungere. Kutikagwe komborekete. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka thetunege tumero na ndiba kureterete Afya Plus mutujo nkima jongeri vitamin na minerals ya kuguna mwiri jwaku na nkimeri na shamaja boibo ikinye ndukene kana supermarket rere kwina agwe wigurire mutujo nkima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. Nimekujia pipe zangu bwana. Hakuna shida. Unajua waseni kwa leona. Uliniibia pipe zangu zote hata sasa hivi bwana sifanyi ukulima. Kwani si 5 ulinunua 1 milioni? Labda watu kwa village nimeiba 5. Hata ukitaka pesa, mimi nakupatia mara 2. Kwa sababu hiyo pipe ni original. Sitakuuzia mimi. Labda nikuelezee kwenye nini. Ora intobio tora kile silver spread hardwares. UPVC pipes na itangi vya plastiki, intobio vivya stima na biko vivya roe, intobio kundi mera roe, intobia dua ya rangi, bioro na sinki, tiles kanaira sita wasach tiles, na intobia nge bionte bila bienda sukire hardware. Urebio na original kabisa na moria mea. Huko ni unajua ndugu zangu. Hapana, wacha nikupe direction. Unaona ukifika Meru hivi tu hapo Mogutano. Kenya Power ndio hii. Opposite side hapo ndio kuna silver spread. Alafu ndio Lincheke Street pia huko
town center utakuta tuko na yetu ingine hapo Super Spread Hardwares. Uko sure kuna stock ya hizi 5C? Huwa wanatengenezea hapo. Hapo ndio tuko na zile pipe kama hizi zangu original kabisa. Hakuna zinda. Sawa mzee. Unajua sipangi na zinda ya pesa. Zinda ni matumizi. Na wewe ni mwizi. Niliona sako ndio mzuri. Goko gwato gene orenge kere Nteto cha Weru Thaa IMWE. Minister Worimi Peter Munya na chokerete bamwe batongeria bameru coffee millers bare bakuga mawatho ja meru ja kawa jakagwithia urimi bwa kawa kuringana na atongeria ba MCC ni atekithikia ni KPC ugekenderwa gionkake ithi bionde ni biewe kanya nguruki baruga barua cha ithi iyenjana gwekuma kiri thirikari cha county antu wa thirikari nene akere CS Munya ni areganite na untu bobo na kuga bane antu bare bakwenda kwangaratania murimi wa kawa. Boniface Mwongera orenge na Nteto eje Nyume bona mbabu orano isi Meru Coffee Millers kushumire kime kethuru na konekana ipinga miende kithire ja Meru ja kawa direct ministry orimi okorokira minister Peter Munya tokuwa ni KPCU ne player tabangi ekaewa ekawatweka ni orifarie bangi uzo kuna neutral body ta coffee board na dentu konaro minister Peter Munya na mwigetwe na mushokeri ojo Kuna muntu uitwa mbabu wa cooperative ngingi nara njira ya charia eretha mire ngurare Nteto yu ndai bwari mi bare ane amantu yawe na naite investigate kwi wamba bakawa tugura police baite ba investigate society ki wamba bakawa mtu wengwa na investigate we kitha society yo tiwe kuithia kawa na Southimenti kina makia na charia tuena information iko na ibwa mbana huku ibwa kawa ikakuyo Meru nkorokie jau na jom group wewe na ucharia information ira tuene yo ba usika ke wamba na huku ibwa wamba kawa kuyo tuko kaika kwa nau ni antu bamwe ba huku ibwa kiaria na ibwa tuere ke wamba ba kawa ibwa ntona kawa katikura Meru na ari ba Meru iba ilele project sheria yunjaro ya kawa turaita public participation na ba mikulukia kwa ute muntu umwe kana baile bakaya utuira bura kukwendeka ni urimi mende kithire jaja kawa jarajari kibunge sho ijiri jeterete okuruko ja watho ijamukirio bobwega ni arimi interesi idro shikienda kawa jande gorone ara kulingana minister Peter Munya ntuko wa rugoroya gereja geta kuthirio kia na kongole methori jarimi jaraba twerie kwa kagita ga karaja onike ombare yakwa CS Munya batute ando na batwe Meru County Coffee Millers itwa setrode na ndi kwa biashara na ndi agatwenda tumwira buruto kadinu ende goro na mbya akaigwa na kinyamu chamani yu ararakia drerwe na ambuiro ni ari mbare ana mantu yao na inkura polisi ya Meru baita kuraya muno kuilela baba kuya kawa iba ilele antu ya babu Minister Munya kware Nteto jume kurekeria ngare 10 gutakire county 10 gutetheria arimi banini ngirigana rimwe kenda okorokira mubango jwa SIVAP ya thirikari nene SIVAP guyayo ni utethia arimi bara nini kwithira baitetheka kiri ukuria ngakacha na njira ya ubanankira uweso kana inya ya kumba kurima kubabwithiria barabara kubenjira mboos kubabwithiria tundamu na mantu yange yau na i project itethetie county nyingi muno na ikinya Meru na ikinya Tharaka Nithi kiri county cia Meru project imo kuona ikuro cia mboo imwe iche kuma kiri project ye kuma kiri national government imwe simounda ira cia tu irrigation tura tudogo na kinya tundamu tura tunini na kinya mathoko yamwe kumaneke project ye Gary Potra Ntoshoro TV kuma jake ngina kithupa Nairobi mbita Boniface Mwongera Akuru kumegembe ni bonanite kurega kunganirwa kwao ni untu bwa kinyamara kiria bagukurukira riria beta kugira mbecha chao cha ukuru bankine akuru baba ugite batindaga batumite miraini ntuko yonthe na ugoro bwa kinya bakana batirona utethio ni bakuromba thirikari kwiza na njira ingi ya kubatethia kuona kigina kiao na mpui Dennis Mugendi ni agutwa chotariria KCB nekera pin
Kare kita teo baya ginya ikwete ngwe. Lulu ni rugono rwa kwithikira rwege minyamaro iria antu bakuru bakurukiraga abo ni bakijira mbesa cia ukurune aja mushine o maua igembe south kairi mushine o kangete igembe central mbesa bairwe ni thirikari kenda ibatethagia ukurune bwao indi gutwikite kunenkirwa cio nitagwite murampa tureya tweya tuwe tukwamba kuya kinya tukoigere ithatu utembeza tukuona ithende na mbera kwandikirwe ari ni yegana na 41 nganende ntirona no mpia na imbirwe kompyuta kuthuka na igwa ende bayete kinya imaoro ndiuma kuraya baithikirite muno are bamwe bakwenya bari na mpara aria thira bagendaga kuma kuraja matura nthi lukiri kainda bagakunkua na gukinya antu aja kenda bamukira akiao indi bagatinda ntindo bakithiurukagwa ni banki ici na ngono cia kamankura mara irore bia biara bitikuonekana mashinine mara uria muthiene bakana batigantu patwi kinyama ilia tutumana turia na pikipiki imwe atuithangirene ingi kara kinyo tucolia mwanga tukathiria kiumia twetere mbesa kinya muntu mikawe na takara marandu yara barirwa bite kuma menge yukuma itura kirore gitura nonto bakwithira baina thina ya kwithira untu nandi bakurira thirikari amwe na kuria kandarasi iji itinenkirwe bankingi kana agent bangi ngekoro ina kuruba beto na itukona ni antu ba kurosana lero tumira message ke thimo nderia kurita mama indatilera kurita nonto bakwithira tiepin lakini ono ile pin ika kwa withheld intentionally ikaisimbi nonto bakwithwa if Equity can give that pin and if cooperative can give that pin automatically can't baba withhold that pin ageria ja andikiba Nteto jakoranirie na arungamiri banki ya KCB ni jaremete kwa KCB ni vatkulwa Dennis Mugendi Weru TV mushine o maua kaunti ya Meru. Kagitene okauba mabakuru baria bareterete mbeca ici cia ukurune obisini ya CDF ya Kangeta ni barite munyaka nyuma ya mubunge wa Gembe Central gutonyera na kwaranire na banki iria kweza na mbeca ici mubunge ujo ariuga kuruba barirara ukinya ntuku ijire batatungatirwa untu buria amenerete bonene tabura tokwirwa ni Nicholas Chabari. Gikune kirindi ikia ekoro na akoro bakoro bankurukia miaka 70 barabethagirwo bakiguneka na mbeca iria inenkagirwo thini thirikari kiri akoro barabethirwo tebumite ntura mwanya mwanya cia Gembe Central no ende kuringana na bo wamwe na kwithirwo ibakwegwa mbeca inu bariuga ibakurukirwe kinyamara kinene nyuma ya gutumirwa bayire mbeca na rimwe baya bakaithira mbeca inu itirio na araba kwithirwo bagikurukira mithangiko inu eminene mbeca ni otwathina muno ntuketha muntu ari ukira rukiri akeya akarethia atene kinya bia kuria akarethia gwatuka acoka kana twainyana twatukirwa tukambeca ikarea tukoya ntukweu tukoya ruina ringi na turi wariku no turi wa turuma twaraya muno na ni tutuma twatumira uyana na 50 no chogea na 50 mbeca ikathirira njirene na watho tirona ntuku na ruyu tobuo na ugeno buo nibyo thina tuona emu Ontobo wibo kujiritwo ni mujumbe wa Gembe Central uranwa banenkirete kieni igia gwetagira mbeca inu kira kiri obichini ibwake bwa CDF oro ndirejire ndethira bakari nthia bonthe wo ndaritangwe obishine ndabatiao na kentukara barane akio ndika risiti gakone nyo kareterwa mbeca cia turike ya ruari rukiri mbeca ile chiro cika ya ruari rukiri ndira woni pumira obishine mbetete lunch tha inyanya utire mbeca yo kariri kweya kuringana na kurubabu amwe na mujumbe uju ende bariuga iboyega banki ire kunenkanira mbeca inu ikaithirwo jena mitaratara emiega ya utigira akurubabu batikuthangika muno na bakaithagirwo bakiona mbeca guntukura bari akubi nyambangi tukayanirwe bangi nengi kwa abua nikenda tuono tuyathuka kana bakaona nyantu bangi bakongela tukoya ikaongelwa machini ikaongelwa tukoya mbeca hii ya tukainyana tukethwo twina akaunti muntu arita akaunti ewe atagura akayukia mbeca
Ni guchumbura akuru, ni guchumbura ekuru, ni guchumbura antu bara thirikari kwenda utethia na banki ya KCB ni bwete kurura metho yekire agent baba ingi ntukwe kwaya na mbecha antu babetu ntindiriji ikeya mapema bakaya wa mbecha mapema na bakana mapema. Kuma Kangeta Gembe Central, Betan Class, Chabari. Kuri nogwa bunene bwa mpara kumira ntere cia mbere North na South County Embu nyume ambura kurega kung'ana akariba ntere jini bakuromba thirikari kubanga uria bagatetheria kagitene gaka mbere ni imwe cia ntere iria ciithagirwa ciumi na gukuma itajara maingi mbura iting'anaga itamwaniki ni agutariria nkuruki. Arimi akuma gicigo kia mbere etherero na mbere iguru thiini wa kaunti ya Embu mari na guoya ya kugumirwa ni yura vuva ya irio iria mavandite kurega gwika wega kimera giki. Ino ni kuona gutirai na mbura mbeganu na iria yaurire mithenya minini ikinarenga. Twavarire migunda tukivanda na mbura ikiura na yakinya gatagati kirenga na mbura yarenga irio ikiura. No anyanyi twavire tutiana ketha twina thina muno tondu turi na nginyagia cukuru ni turenda mbia na tutire na visi. Riu arimi engi mambiritie kurithia mburi na ng'ombe ciao migundari ino kuona matire na kirigiriro na kimera giki vuva yakio kwambiriria kuma. Mwana mavembe maria mekuni kwa turatema tukivesaga indo tondu gutikindu mugundari koguo riu twina kieva kingi muno tondu mbura iregete kura kimera giki riu tukona irio mweri wa 11 wa 12 bati kindu to kuruta guku ti mbembe ya gwokia ti mbembe ya guketha riu machagua mane tuva ng'ombe watugeterera uge wa Ngai. Wauguo ataramu ariera matire na mwivoko na mbura nini iria iraura mweri uyu makiugaga ati ni nini muno ya gukuria kindu wa kionthe na gituike gia gukethwa. Season ino ingi itagwo June, July, August ino riu turi ya heho na kafura kanini ni mukurikia kuona ati mbura iyo ndingiteithia tondu already tayari kuria gutiari kuria mbere gutiari tirine gutiari na mai ma kuigana. No ati wana kuri uguo kuringana na mutaramu wa urimi ruvongeri rwa Karo arauga ati kuri na uvotekekanu ati arimi aya kwa mavetirie mbegu iria mavandire na nikio gutari kindu kirakurire. Ungirica iko kimera kiringi thiine wa mbere arafu mbere maybe mahandire variety iria tari yo ya mbembe tondu nikuo turuga ni marabatara githomo makaguraga variety iria ingika wega area iyo yao. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Nayo kamiti iria yatari ni ministry ya kithomo kuthiuruka ntere mwanya cia gutegera mutaratara jwa kurwana na murimo jwa nyimba muthenya jwa narua ibakinyite kaunti ya Meru. Kamiti ijeriuga kaunti ya Meru ni bangite bwa kung'ana kurwana na murimo juu ende kuri na gitumi gia kwaramia ontubu. Task force ire thuri nikenda gutegera mandu jege murimo jwa nyimba kana kansa nikinyite ndene kaunti ya Meru na gutirimana na karia mutino jwa kangangi bena murito jwa kujuke uge nikenda bomba kutetheria kiri mantu jege kurwana murimo juu. Pa Meru County kama members wa task force ya kansa tumechagua Meru County kama one of the 47 counties in the Republic of Kenya ili tuweze kupata maoni ya wananchi kuhusiana na maneno ya janga la saratani. Sisi hapa tukija Meru County si ati tumekuja kwa sababu tuko na solutions. Tunataka kupata solutions kutoka kwa wananchi, kutoka katika counties. Tunataka kuweka hizi solutions pamoja katika report ambayo tutaweza kuimplement kwa sababu bagwite kaunti ya Meru ni mwe kaunti la bathurite nikenda kwagiritia sibitali ya nyimba kana kansa irega atetheria kaunti iri akui. Equipment itekutia kung'ana iwima na ara ire ito ministry ni tengete station ye 10 kana region ye 10 ire ikomba kumanage kansa jana de Meru ni imwe Meru station imwe ire kethiro ekirungamira Marsabit, Samburu, Isiolo, Tharaka-Nithi ya na ndaja ujo nio tukwenda
waka na bukwi Wendibone kaunti ya Meru yombe kwaja na intobire bikwendekana nikenda bomba kutethere kiri wa kibubu. Kaunti ya Meru ni kaunti moja ambayo tumekuwa impressed na zile mikakati wanaweka. Kitu moja ambayo tunataka kupata kutoka kwao na tuliwauliza watupatie ni memorandum. Watupee memorandum ni nini ambayo wanahitaji kama county ili ishughulikiwe. So task force ikipata hiyo memorandum itaweka kwa ripoti yao, ya ripoti yetu tutaweka kwa ripoti yetu na tutaona ni nini tunaweza fanya. Nkiripotera Weru TV Bitamuthuri Muriuki. Etithia babikibiki rukurukia magana jana kaunti na Tharaka Nithi bakaguneka kumane na mubango jwa cukuru ya University ya Chuka juria bakwambiriria kubatetheria kujukia license kuringana na Vice Chancellor wa cukuru ejene ati joni mubango jwa university u jwa kuweza na maturene kenda kinya kuonokia bamwe ba etithia ba bare batena license batikagwatwe ni borithi. Mati Mugambi na Nteto ejinkuruki. Njoka augite University ya Chuka kironirio thithia bonda na nkinya biachara cia bonda ire na maumithio kiri atori na kubathomithia na nkinya kubanenkera license ukabatetheria kiri ruti wira inu nuntu abrea ino etwikite ta industry tuona nwega tumaruthire training na ni twarire thirikari ndira twasainaga performance contract tukamathomithia na twauga tukaruta mbeca kwa bantu beta kwa corporate social responsibility na riu mbeca nicio itumite tukababaribu tumatrin atariritie uthithia bonda na nkinya biachara cia bonda ni tetheretie bunene gukuria matura na university nwende ni ambiritie kuthomithia thithia bonda kuma kiri gicigo mbunge gia Chuka gamba ng'ombe bathungira gicigo mbunge kia Mara na kenda barikiria kiri gicigo mbunge kia Tharaka tukumera wega ati wirwa ni wira wabata muno na ni wira uria tumite community kula lakini riria maruguta matena skills tuwega nuntu kuri engi muno matena skills nuntu te trained riu twamera no nginya matrainwe lakini nuntu mate train kamonde vinda rimwe twauga ni tuma train na phases riu ino ni phase ya mbere ni twathire twa train antu ma Chuka ingamba ng'ombe riu turi Mara next month tukathie Tharaka nikendo na mumatrinwa kuruki Njoka na uritia thithia bonda bakuthungira kiri sako kenda bakaomba gutethaniria na mbeca akagita karai kwendekana twamera no nkinya wa muntu ethirwe ari party ya sako already gugukure na Mara sako ya mbunda na riu mara matinjoinite ni manjoini no ntu sako ni gintu gia kungania mbeca riria iribo muntu uria ukwenda uri na untu akurutha akaruta abo na riu muntu atithinika tita kuukia mbeca na kuthie mucie nacio kwogu ni tukuma encourage matonye sakoni nikenda matethanagie na antu bau mangi monthe na njira ya mbeca kagitani waku nweza kari mwandiki ura nwe mukaririgite wa kiama kia bonda age gicigo mbunge kia Mara augite wagia bora license kiria thithia bonda bagicigo mbunge kwira rithi nene baingi bao bakigwata gwantugo bwa mbere turi tutugisumbula ni polisi kwa kagita ni tonto it is one of the requirement ule boda operator batina inyegia kumba kwenda bakigitate bakigwata those licenses ndagwa this a golden opportunity kana mbuge ni kanya kamwe kabata muno ndeni otulo bwa antu ba boda kana na boda bala bali ba Mara kutuka tukugitate tukona chance yu kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mati Mugambi. Hau ni tukuona kanya kangi ga kunogoka ugeta kuraja ncokerete na Nteto tariria. Guys, Kadhu. Yes. Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtu jonda kurete tukani na haraka ja. Jojo na kinyama no. Ai, lakini ukama. Tunakuletea mtu wa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu.
He, juna mwanka vitamins na minerals. Andi ndeborugere. Kutigagwe kumwekete. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka de tunege tumero na ndeba kureterete Afya Plus mutujo ankima jongeri vitamin na mineral cia kuguna mwiri jwaku na nkimeri na shamaja boibo ikinye ndukene kana supermarket rere kwina agwe wigurire mutujo ankima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. Ringa nyonta na rojiro tulivu rwarumite na kuthondekerwo rierenere irima bia Mount Kenya county ya Meru. Ni rojiro rutheru na ruthondeki no taaramu bwa iguru bwa kinandi ruri na mandini ya guchanchamura mwiri na chama ya gukuboreri na guchuki otombo. Ni ontu bo taaramu bwa kinandi ukinyaniria ukamati na waraniria rojiro tulivu ni rukugwatika na county na 16 Kenya nandi. Nkuruki tulivu drinking water ni rukugwatika na mithemba ya mainstream na executive water. Igwatire shuba ya rojiro tulivu ndukene yonde akuye na agwe. Tulivu drinking water, refresh your body, mind and soul. Unafanya hustle gani hapa mtaani? Mimi ni taxi driver hapa. Oh, kwanza kabisa ulijuaje kuhusu loto? Ile kitu ilituma nicheze loto ni kuona ile zawadi watu wanapewa. Na mimi nikajiamini wacha nicheze hata mimi siku moja nitakuja kupewa. Oh, ulianza kucheza loto lini? Nilianza kucheza loto 2016. Yes. Sato, uko umerelax tu anasikia ulikuwa wapi hapo hivyo kasikia. Mwangi umejishindia 1 million Kenya shillings. Hii kuna idea ile niko nayo. Okay. Yes. Business idea. Business idea. Wewe sasa hiyo taxi sasa si unaweza expand. Ndio ni business unajua. Marafiki yangu ama watu wa Mwiki ama wale tunafanya kazi nao. Wacheze loto ni ukweli na siku moja pia watakuja kujisaidia. Changamka, cheza loto. Changamka, cheza loto. Araino mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira ni tuguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku ni tuguthondekagira rangi urajia na mung'ana kuringana na wendi bwaku kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya jack Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile na nandi turi na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru jirene ya Meru Mawa nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Rhino Mabati. Kugwata nteto nkoroki turingire gukurokira namba iji Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandaoni ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Ngechokera na Nteto Nkuruki akariba kaunti ya Kirinyaga na Embu barabara ya kuena damu ya thibaba kagunika bonene ni damage iria kuena kureka gwakwa damage iria kinyete waki bwa gicunje kia 60 na izire kumakiregana igatetheria anene gukiria arimi ntereji ni untugu kethirwa na imera biere o mwaka ni untugu kukwithagirwa na kimera kimwe na kinya arimi ba muchere nterechi amwe ya kaunti na Embu kinyabo bakagunika nene Rita Mwaniki na gutumenyithia. Demu ya thiba na iria irakwa mwena wa kaunti Embu na Kirinyaga kurimaga imera igiri vari mwaka gwa kavinda gaka arimi aya mararima kimera kimwe ni undu wa kwaga mai makwigana makiria kavinda karia mbura yarenga. The overall objective is to ensure that we are able to do 2 crops, the existing Mwea irrigation scheme, which is about 26,000 acres. And then there is an expansion which is being implemented under another package for this project for an additional 10,000 acres.
to bring the total area of irrigation for the Mwea irrigation season. But with this dam, they'll be able to do 2 crops in a year, and therefore doubling the benefits that arise from rice cultivation. Ndemu ino igakorwa indiku mwaka muku ukiuga ni uthire kwa uguo gukorwa igitumika kuma mwaka wa 2023. We are doing the project, as you have seen, is almost 62% complete. Down the line, we are doing good, and most of the works are progressing well. So we look forward to finish the project towards the end of next year. Ino igatethereria arimi aya kuongerera umithio wao kuri urimi wa mucere, undu umwe na gutetheria arimi makiria gutonyerera biashara ino kumana na kuongereka kwa mwigana wa migunda iria ikarimagwa, undu umwe na kuongereka kwa imera vali mwaka. Na mashamba yote inafagiwa, inapotea. So wakulima hapo wanapata hasara. Pia kukiwa na kiangazi wakulima wanapata hasara. So tuna matarajio yetu kama tukiwa na ile Dhiba Dam ndio wakulima atapata nafuu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbita kwa Rita Mwaniki wa Musiri. Antu bate kumenyeka ngurukine bamenerete KPSC bakiuga kaba kubaringithania na Wambabo. Samuel Gaishima ni agutariria nkuruki. Biashara thokoni ya Kangoto wadi ya Mariani baigitwe bakithangi kwa namba barabakuga baigitwe bakibayera tumitambo to kuthima utumiri bwa stima ta 2 token meters. Bariuga Wambabo borithi mbere utugo maindukira arabakuga boriumania na wagibokaria bukinyaniru ntereinu. Kangoto ni kwa iro tutokeni twenge bakube tu Nteto ri guku market kakwa niko gatigirwe na gatoke nikao gutiga antiraga Nteto ro ndaraga gucuthiriria giria gakaiwa ni siwo tuko ni maruthogu makathie tari kwina muthenya mari mucii gwetu na nika macite kuya nabo mbati musuri gwatuika ntu mata mamite na riria amba mau monirwe ni maurire. Kuringana na abiashara babu kuthuka wagitakira kiamurikaga thokoni enu ikuongerete wagibobo bokaria bakiuragia thirikari ya kaunti ibarekebishire gitagiku. Akiu ni kiathukire gakimuntagwa cia kinya 6 kiraoko cia kinya thaci gikaborua kogu nigitwaromba nigise ngigua ori untu mwega muno buria kwari ni macuthiririe mwenani wegi security. Ibakumeneria kambuni ya ugaibo mainya KPLC bakiuga ati no mwanka wigwe ambababu barichoka kubaenderia tokeni inu nonto tatiga kiri kambuni enu ambababu bationa bantu ange aguchiendia. Na riu nikenda ontonu wa tokeni ta inu wa tokeni nyibane antu ma Kenya Power marungame mwanyani matike tokeni inu twaiwo matikathi gucokerwa matutetherie na njirenu watunkiromba na kambuni inu ya Kenya Power icuthiririe untunu muntu ria engigwe na mita itina rietwa riawe ni macuthiririe muno na ni makinyitie bantu maua muntu ria utina mita kuthoma rietwa riawe apply stima kaire 15,000 na ku apply stima 15,000 walibite mbia cienge untunu ngigwa ri mumo muno kogu ni macuthiririe mwenani unua nau na nikenda gutikegwe kwina wa muntu egwe na mita ina rietwa riawe nikenda gutikegwe kwina wamba wa muthemba tonu. Nkiripotera Weru TV kuma thokoni ya Kangoto gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Na bwa kariba ntura cha kathine into amwari na kantheleo odine ya njiani bachumirite na kumeneria MC wao ureba kuga ni abatezaniria kariba bariuga njira chao ni chorire na bateonaga kinya kwa gwitira kagitene ukao na bwa Kristo bakanisa ya Full Gospel ya Kambo wodi ya Kitheti Gania West na bo kinyane bachumirite kuthondeka barabara imwe ntereu bakiuga ni ugwati bonene kiribo Dennis Mugendi ni agutwachio. Ibamwe kria Kristo bakanisa Full Gospel kumanteresha Kambo adini ya Kithina araruare buru bawiturite kiri kwithondekera barabara yo barebongo ene nabu ikumania kuringira riboti ya msiontere David Kaithia riboti kone kuthuka kwa barabara imo nao indi atabathikira buru barete manto barabara hii kumande ko ya nao maita maingi na mbigirete nyamwashimwe ripoti manto ya barabara hii na brancho kere kambirire ambira nende ngari ni kubwithina ra kitheo ko batu atugete randa mwira mweshimwa bwithi no kabalabala kauga kinya konka
kinya no ntuitwe na mujengo ende ngari ono no kuretera material che waka mheshimiwa ambire ndi ngari no ikamate are kaumba ara ya tira shirika pakamate na neturo parete mwanga kanisene nori baituritio wo kinya kumania kinya mara kinene na thinete na muthia buru muno ndira bakwenda tumira barabara iyo ntuku na njire mwe kane rengi batu torete thina miaka mingi muno tore ntore batu toteona barabara tathurere mheshimiwa kaevia no tegwa tobwetherie kinya atia batu kurete atwira na betu skuru na miongo Batona kwera no toba megwera tona roterero twethara tore agwe na irema batwe barabara chia totona inya betere inya marure batu inya totona inya betera bikibiki batu torete thina roterero twethara inya to na mwako kanisa to na miako etha totorete maiya totona kubwetheria barabara no toretera no thimiti icho mere sto torete totona beta muthanga yetu yetera muguo ya kanisa kuba tu mheshimiwa kaevia na no are ntorere aromba kura itogua batu tayari awerenge kulingana na boroto netie matharau no uwera batu tutakuringera kura no tathakiro terero karie batu thai toteona wetera wekinya bikibiki yonkwa bikibiki egethire kigumia kwa yani kuthira pio na kwa tuwe kotora ithena ukuma ithena ya thai andre ora imuntu kona ithiara ura yetwe bambera mpaka matere wa bikibiki toeta twari nyabura ga mategarema kwa tuwe kaichuga ga matoi na chio na uraba kolota ni mshuyo kaithe uture no bathithiria njire iyo ntuku mbere bekira kioro kya weriko barabara ya were amebwethe oge omikwa akiwa akabwethia ntuku wenge kware ake athonte bawe githwani irone tinga yete mathina nde kaithia na twete thina meake uyo onthe mwaka umwe uti na tutikona ya tu na imani no buru aitha tu nanga ichokera thai itarureti ya tubwetheria barabara Reportera Weru TV kumatigania West Mbita wa Kelvin Kimathi na rau ni rugono rwa Kelvin Kimathi endete rwa Dennis Mugendi toria nkugite au kabere tugitegera rugono rungi ni ati murungamiri wa mutaratara jo mweru jo mathomo wa Marimanti zone ni akuria chiari kwa mukira mutaratara jo CBC mono kire chukuru cha primary kagitene kwa wabisa ojo ni atumirite ugaruru kubwa ministry ya mathomo bora ugite chukuru iko thithirwa KCP no mwanka chiethirwe na ritwa bate kunyira mirongo na Paul Wakabithe ni agutwachio Kiari risi kuruni ya Marimanti winazi muthenya gwemthe ikiri graduation irekorothiritwe ana ba PP2 ni kingo bomba kwibunga na grade 1 ta mutuko wata mutongere wa mathomo kiri zone ya Marimanti bwana Mutwiri Kiugo nombite gutariria CBC now is here to stay. Mzazi, CBC haiendi, tuko nayo mpaka sijui lini. Na hii CBC inataka hands on sana. Sio mambo ya kusoma vitabu, umesoma vitabu vingapi, how many what and how many marks what. Hakuna. Akiuria siari gutigiri bako watambaru mutaratara yo gwimbia okumenyekana ta CBC. Wazazi walio na heshima zao, ukiona mtoto akifanya, try to see how better you can assist. Your skill yake anayo. That is the kind of now learning that has come back with a branded name CBC, competence based curriculum. What the child can do better. Bwana ikiwa kiaria nkorokina therete tibora sukuri retekagirio gutuika center ya KCP 815 kwanjiria monka tuko wata namba ino ni retiria na gutuika ane 40. This time round policy ikakuja ikasema hapana, sio hata 15, waende mpaka 40. Wakapandisha 40, candidate of 40. If your school has no candidate of 40, hakuna kuwa center, munaenda to the nearest center which qualifies. Madam Magdalene Kiremori mwalimu na wikinyithite mambrani ma wanafunzi wacha tu TBD, we ensure that at least tutiranekera ciari betu ntheje ya kwendithaka na mburi na into bia navyo tucoka tutacukuru.
Manager wa cukuru no bwana Karumia Kiruta Mbeto Kirasiari gutigiri bakoreithiria ana bao mono kagita gaka bathite kuinga cukuru. Kiwa manager wa shule hii, naomba watoto waangaliwe sana kana baraithiro muno no ntukara kureithira mwana mantu kwa mari kumaingi muno ndugono ntubambiyo ibokuwa kinyendu ani bagutekwa nyara hata watu wazima kinyantu bana na bongo bagutekwa nyara bakathigo nabo rwana ruro ni rutekwa nyara rukathigo na ru ukerwa ntembecha milioni chire kana ukalingira thimu riaga kurira ukerwa tembecha koguru andu ithiro muno. Nkiripotera Weru TV kumantere Chethraka Mbeto wa Paul ogwa kabithe. Katwarie michetho aria achethi ba Kenya barungurwa miaka 23 rukirirwa Jumatano ni betete nthigurune ya Ethiopia kwibangania ni untu wa michetho ya Sekafa ira ikambiriria Jumamosi iji tariki 17. Kocha na achethi ba gikosi giki bakiaria baugite ni baibangite bwa kung'ana ni untu wa michetho iji. Rwangi rwa kurungamira michetho ya maguru FKF ni rugurite mutaratara jwa gukiria mubira jwa maguru jwari mutaratara juri na mubango jwa gutigira kuri na timu yari andiguru ligi chiari babethe mubira jwari jwa maturene na jange jama inge gutigira mubira jwa maguru jwari ijo gukira. Wapi makofi jamani? Wapi makofi pia naye kwenye picha ya gazeti. Oh yes, smile kidogo jamani. Smile kidogo jamani. So 2021 to 2027, we're looking at a span of 2 World Cups. Sometimes we never say for sure we will qualify. So it's good to give you a chance, yourself a chance for 2 shots. While I'm here, 23 and 27 is a span for this strategy in what we want to do. If we go to the World Cup in 23, we still want to go in 27. If we don't go in 23, then we want to go in 27. That's the timeline you're looking at. Our numbers is at least 50,000 girls. In that right now we're on 2,800. I can say that this is a very bold step that looks to ensure that every talent across the country is tapped. We create opportunities through the grassroots program to ensure that every kid across the country gets an opportunity to play. The interest now, every county, as you've heard, is having a league that's starting for women. That's where we want to put them. The schools, having them on board so that they play in our own leagues. That's where we are going to make sure that these numbers increase. When girls are 13, they're already playing football, then we can identify the best. So we're talking about leagues and competition because you cannot scout a kid from home. You will ensure that we create a platform for them to play and be seen. And through these programs, and through these competitions, we will be able to identify emerging talents and place them in centers of excellence. So anytime they are focusing on women football, it gives us a platform. We feel encouraged. You know, we've been playing for this league for way too long. No sponsorship, but we still keep on pushing because we are seeing some hopes. Yeah. Katho cha mwanya ni untu bwa kujukia kanya gaku na kwithira ugwatanirite na bao twikire Nteto cia ruthemwe tucemanie thaa 3:30.